Lebanon na UN sipaite nukir thuai tura UN Secretary General Antonio Guterres nena Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu athucha video masa kan soin kan ngai thla a UN sipai pangala in Israel silai mu awanga hlia mantor hnule Israel in UN sipai te chu Hezbollah ho in phen na rem chang ang le kangaya Lebanon na tanga in suan chuak thuai tura angen hnu in UN Security Council President le UN Peace Operations how to paten Lebanon na tanga UN sipai UNIFIL te son chua an la ni ri lo tur thu an sai ve thunga UN Peace Operations how to pa le Security Council President te hian Lebanon a remna le muan na omse an du thu le Israel sarkar le Lebanon sarkar palai te ne na anin dorton mek thu an soibok heti chung hian Israel sipai te ero in an napa ngai thok chun zomin Lebanon chim lama Hezbollah firfiak ho vai na han la thok chun zom zela an sipai thupuang tu Lieutenant Colonel Daniel Hagari po in Tel Aviv khopui le Jerusalem khopui atang te a an malak na puang mai lovin Lebanon chim lam ramrisula Hezbollah ho ral thuam thu ruk civil mi te chen na in chunga an thu ruk te hailan na nein chung building an lu chua lai video te chu khovel mi pui mu thei turin social media a te handa chuaka Israel sipai ten an ramri shu la tanga Hezbollah firfiak ho not bo tur le dar tura an malak na hian tumreng wang le du reng wang ni lovin Lebanese civil mi engemoza tin an tor ve atula achan chu hetia firfiak ten civil mi te chen na muna tanga an be thin wang le an ral thuam te an che khom thin wang hi ani ati Hezbollah ho hian kumin October ni sari khan ni kumlama Hamas ho chet na aya lian tham zo ka Israel mar lama poi khoi na lian tham thlen tumin in buat sai na na satak an lo nei ni in Israel sipai thupuang tu hian a soi nima sela Hezbollah firfiak ho te chu Israel sipai ten ti hian an chet ma chet khalin na takin van bo ruwa ka tang te in an boma chu du tok mai lovin an ramri shu la an mani beitura an lo in buat sai na le an malak na te chu ti hian khovel mu thei turin an ron pho lang ta zelani Israel sipai te mai baka an ram chanchin bumi then khat te po Lebanon a hian lutin Southern Lebanon UN Blue Line huam chung UN sipai te in kulna mun na tanga hlalo te te a Hezbollah firfiak ho te sul hnu le hnuai kong an ker te an hai langin khovel ma an pho chuak zela Israel sipai ten an melma an mani ti chiat tumtu Hezbollah firfiak te an ka nalama an bul hnaya om UN sipai ten silai muper an don fu pat le liam an tor pal awang te a Israel sarkar chu dem mai lo turin khovel sarkar dang te an cha ma se hetia Israel sipai te le media lam thlengin Hezbollah firfiak te bo tur le an ral thuam che khom te ti chetura Israel sipai te malak na khovel hmua an pho chuaka an tar lang chung po hian khovel ram sang sang suai tu then khat ten Lebanon a Israel chet dan le malak dan chu an la dem chun zom thova Italy Prime Minister Giorgia Meloni po Israel dem tu te zinga hian telin Italy sipai UN tana Lebanon na duty ten Israel sipai silai mu awanga hliam an tuar le UN sipai ten Lebanona za an hlo lo chu hriat thiam harati thu soin khoiram ma ina an pom thei arin lo thu asoya October ni som pariata Lebanon tlo atum thu le Lebanon a UN sipai te him taka omtir tura Israel Prime Minister Netanyahu aphut thu asoibok heti lai hian Netanyahu an na office atangin UN sipai te chu an du reng wang le an tum reng wanga kap an ni lo thu apuang non ve thunga chu Netanyahu thu sei chu tu na lo ngai thak chun zomila Israel sipai ten tum reng wangin UN sipai UNIFIL te an be ani ti apu na hi adik lo hulhuala alet ling thokin Israel in voi tam tak kong lo omata in thiar fi hlim tur hian kan nge na Lebanon ramri chunga kan sipai te kan tirlu tan ni atang khan ramri sul Hezbollah ho nena kanin ka na mun combat zone hi chuasan lailok turin kan nge nin kan hriat tir ngal in chunga tor na thlen lo nan he mun hi lo chuasan ri ro u ti in UN sipai UNIFIL te hi voi tam tak kan ngen to
Israel hian UNIFIL te hi ado lova Lebanon mipui te ado heklo Israel beina Lebanon ram leilung mangthin tu Iran firfiak khoilen Hezbollah ho kando ani jok nikuma Hamas hovin Israel a poirap thlak tak an khoi rual che in atuk October ni riata Hezbollah ho hian chan le wang engma om lovin Israel min beya chuta tangchuan chol lovin voin thleng hian rocket le missile sing khat chuang Israel an ron kap lut to Hezbollah ho hian UN sipai UNIFIL tele an bung ruwa te hi in phenna na mangin Israel khopui le amipui te an ron be charchara chung an beina te chuan Israel mipui tam tak nunna nimina an ron lak le tak te nen khan nunna tam tak alato chuwangin Israel hian Hezbollah laka in hum him tur le in chan him turin dikna aneya chu kan ti chhun zam zel don bok UNIFIL sipai te zinga hliam tuar anom hi poi kan ti ema chu tiang pumpel tur chuan Israel sipai ten an ti theisang ber an ti bok ma se UNIFIL sipai te himna ta na kong thaberero Israel sipai te ngen na hangai poi mo a kong hlau om mata lo in sa seng lai lok hi ani kalome hei hi tuna Israel le amel ma te in be mek dan le khovelina thlir dan sang te ani a Lebanon chimlama Hezbollah ho mun ma le anral thuam te ti chetura Israel aman le lai le khovelin a chet dan an dem ron lui lai hian Iran laka aphubalak tur la ommek po engtika le engtin nge Israel hian ala kang ti te kan thlirin kan ngai chang chhoze langa UN sipai te nen hian engtin nge anin chan zel don ti le UN a sipai tho tu ram sang te nen anin kar bo ruak te tin hemi ka noya UN Security Council ro rel thar te po riat bel chhozel kan tumbok don ya tunata ni ro chuan heti chin hi ni le report se next video en mule theu kan tum don ya chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule